ngibale amaphepha kuphela Nkosi yami. Ngibale amaphepha kuphela 1000 plus 720 yonke into 2620. Sekushoda malini 508. Ya ngifake no 500. Sorry. Shoda 308. Shoda 308. Isingaze sinikelise eniyakwata man. Nizanifuna blessing asasinini kuze kusuluma bomake lemuva. Lethi ngisasisayi. Asisayi, singaba sikhuluma ngemali. Sekusala kancane msana. Hayi. Yeyifaka. Seshoda kancane baza angisho. Ya. Asibeni kokugcina ke bazalwane. Ungayithathi le yempuphu ngoba utosola kusasa uthi ya banthatha imali yami yempuphu. Ngabe angisakhona ukuthenga impuphu. Ungayilethi le yempuphu. Oyilethile? Awungawari. Batokufonela senyakubusisa, batokufonela kusasa bakunike the 2000. Ya, uma kwenda kuyifakile, sikhuluma sibusiso sefaith. Make basindi, sikhuluma kukholo. Mawufake yempuphu, sasa batokunika the 2000 rand. Hallelujah. Asishayeni kokugcina ke nani bakhapheni phela ngisho nijayiveni nyani ingabe ngasekwatile angisuki ngakayendi 3000. Yeah.